Ja kad kažem, subota, nedjelja, šik, baš super. Moći ću se naspavati, moći ću se izležavati. Daj, nemoj, molim te, počnu me koščice boli, sve nakon kako prošlo 10 sati, šta radiš kaj tediš? Prijatelji stari djesta, da li ću vas ikad naći? Kažite mi što to znači kad u ponoć neko svira. A ovo, prijatelji starih djesta, da li ću vas ikad naći? Bože, koliko sam se puta zapitala. Koliko? A evo, ima prijatelji novih djesta. Je li tako? Ima. Treba gledati optimistički na budućnost. Sviraj, sviraj, svaki zvuk i žica ima neku tajnu moć. Da možemo za vašu životnu priču da kažemo od trnja do zvezda? Možete slobodno. Ako se to na nekog može odnositi, ja onda vjerujem da u današnjici ovoj sigurno se to odnosi na mene.